adot le chuan mixing photographs te ni ta thalak pahnih kan chaw pawh tuna a hma kan zawh tak chi nen khanin a in zul zui trepa ma se thil thar dang kha ron om le dona hetia han en mea in ang deuh thuak anga ngai kha tikhanin thil in phum ro kha om zel don ani chuan thalak pahnih so kan mamo le dona kan mamo tur picture kan open le anga file a open tin khami ha control o shortcut te kan mang theya heta tin hemi a background a hianin double click top emo heta tanga I picture folder atang khanin picture ida khom na kha I picture man tur ida khom na a khan lutin khami I picture man tur folder khain open ta tang khanin heng te hi lo ni ta se entinan I click anga pakhat ai tamani pon control nen tikhan heta he lai photoshop a hian tikhan anjak lu thei boka kha picture open dan po kha chi sang sang kha oma e chuan tuna chuan hemi le hei kan mamo dona pakhat kan click nu a control nen pakhat kan click le a han kan open le ta a chuanin hei hi ta hian move tool mang hian kan pot lut le ang tikhan chuan pakhat zo kha kan close le tari dei anga chuan a om na tur site a kan han da remanga ti chuan hemi sotia pahnia kan han da thu ata ka pakhat zo tlang ron langsar talutuk te khang ho te kha kan va siam rem le don ni chuan heta layer style a blending option atang khan kan lut theya ma kan soi tawngin heta tang hian kan set thei boka heta hian amo ta khan ma khan overlay kan manga tuna chuan multiply kan mang ve thungang tikhan a background nen in choi deuh khan ron siam ve le ta thawani multiply po khan chuan opacity a tlema a transparent a lang tlang ruak thei deuh tur khanin 70 vel boremo son da taila enter tikhan chuan hemi atlang hi china kan soyang khan kan thup bo ve deuh hlek do nanga heta hian a tool sa hian eraser tool hi kan la anga chuan heta hian option bar a hardness a hi kan pai then lo chuan kan va erase na china kha a hriat lutuk don thawa chu wangin hardness kha 0 vela mo kan da thla anga a diameter a brush hemi hi a la te don lutuka chu wangin master diameter atang sonin kan set lian le hretanga khami po kha keyboard a khan p bul chia bracket chuar om na kha khami kha open na zo ka kha a zoom out na nia ati tet na chuan a close na bracket zo ka kha zoom in na ati len na tatang khan shortcut in kan mang thei boka chuan atlang so heta kan picture siam tur inaron da ang deuh son hemi hi kan va erase kan sure then deuh don ni tikhan te khanin khata khanin kha eraser tool man dan tele amot a po multiply heta overlay kan man kha aron dang lam le a khang mod sang ho kha affection san nei ti thu tele helai opacity kan adjust dan no zerin so he ti kan da pai tlem chuan so ti kan lang lo khop ral thak khop te pona set dei the ani kha indu ang tok vel tur khanin in setanga kha zong kha khami mixing photograph a chuan lo ni le ta